S'un'urage Adoni. Chistionaus de un complessu formau de un'urage e bidda de barraccas a forma circulari, pesau e ammaniau in tempus differentisi. S'un'urage est a 4 lobus, cun planimetria vora de su normali, est a pedra manna de Dolomia, traballada a pagu e a pedra squadrada prus pittia de Carcariu. S'intrada est a ovest. Si intrara a manu manca a una durri che allogara su pranu de basciu, a manu deretta a sa scala ghiarzera a cortillas e a s'apposentu de susu de sa turri maista. Sa turri de mesu spiccara po 10 metrus, ma est arribata oi chena de copertura a tolos, a eccetto cumenti a sa turri D e C. De contras, est iscetti un apposentu a tolos, sa turri facci a tramuntana B, arta a parti di a intrus prus o mancu 7 metrus, in uisi overrinti 6 ventaneddas. Faere entrai, passendi di una cortilla e una scala de 10 scalerisi a uno arrepranu de sa turri. In sa parti faccia bentuestu de su monumentu, accanto de sa turri D, doiare una gisterra po allogai s'acqua. In su territorio de Serri, doiare un santuario de epoca nuragica, fatto prusomancu in su 1600 e dominanti sa 300, su Sarcidano e sa Marmidda. Su nurage a passadiziu esti su prus antigu, a Goa incorporau de su nurage a Tolos. De su 1100 a.N.T. de Cristu, benitivatus su puzzu sacru po su cultu de s'acquas in pedra niedda squadrada e graccina. A Goa su tempiu cun dus altaris in mesu, is tempius cun su pinnettu de su capu e de su sacerdoti, s'apposentu po is assembleas, su pinnettu cun sa rotonda e is domus a corti centrali. Cun is scavus ante agattau ainas imperadas commenti votivus, armas, lantias a forma de naeddas, ceramicas po impreu de dogna dì, bronzitus a forma de animalis, cun scenas de dogna dì. Fibias de brunzu e cannacas testimongiant a scuntatus de nuragicus cun etruscus, fenicius e cipriotas. Su logu benit imperau finzas in epocas sighentis, punica, romana e medievali. De s'edadi cristiana fae parti sa gresiedda de Santa Vittoria, che ha donau su nomini a su logu, costruia in su XVII seculus e torrada a fa in su 1100 de sparas Vittorinus e in su XIX seculu. Su Parc de Geroni est un museo nascio in su 2009 in sa bidigedda de Geroni, in mesu a sa Sardigna, ai spesi de sa Iara, e chi offri di percursus di archeologia, paleontologia e laboratorius ai visitatori cosa sua. Su museu avantara una regorta de fossilis unica, conta resi scopertas nuragicas, punicas e romanas de su territoriu. S'obiettivu est s'amparu e s'avaloramentu dei benis culturalis e ambientalis de su territoriu, cum manifestadas i eventus puntaus a sa genti de d'ogni edadi e permittiri de connosci su puzzu nuragesu, cussu de Santu Antine, prus fundutu de sa Sardigna. Maratè è su museo poss'arti de Sarramini e de su tessutu de Isili, uno comunu in provincia de Casteddu, posto in s'area de sa Sardegna de Giossu. Su museu est in s'edifiziu pru d'importu de su centru istoricu, a intrus de su guventu de sparas Scoloppius, fraigau in sa fini de su 1600. Est prazziu in 3 sezionis in dusus pranus. Is primu dusu sezionis funti dedicadas a su dessingiu, una de tipu artisticu, cun s'esposizioni de arazzus e s'atra, prus etnografica, concentrada prus chidottu in is artigianas e s'ambienti cosa in soru. Sa de 3 sezioni est dedicata a Sarramini e a mostara tipus varius de afrorigius e mineralis de ramini. Un'altra parte
a mostrare sa bottega de su vrau de Sarramini. Cascadas de Sadili. Sadili dinanta vinzasa sa bidda de s'acqua, cadeniri funtanas medasa a intrusu de sa bidda. Esti sa bidda chi deniri prus funtanas de dottu sa Sardigna, e nogi sa gattara s'unicu cascada chi galara intrusu de sa bidda, cussa de Santu Valentinu, chi esti arta prus o mancu 7 metrusu. Custa, cun sa de su stampu de su turnu, funtis unicus cascadas adilesas fettianas, chi s'agattant sempre, ma doindari atras bellas e tottu, chi si vorrent biri vetti po calencuna semana de tempus. Ecomuseo Seulu. Is attividades de s'ecomuseo non s'agattant a scetti e intrusu de quattro murus, ma tenint sa punna de chistiri a valorare is benis culturalis materialis e non materialis de unu logu e de sa gente sua. S'ecomuseo de su Flumentosa Artu è atteniato de su 2002 in attividades de amparo e promozioni de sa ricchezza ambientali, storica e artistica de Seulu. D'attendinti de su 2004, sa sociedade cooperativa chi portara su proprio nomini, donara servizius didatticus e visitas con guia po vai riconoscere su territorio de sa bidda, s'ambienti naturali, s'abba, sa geologia, is particularidades botanicas e sa ricchezza de su patenti, su paesaggio agrario e is andalas deis pastorisi, s'archeologia e s'architettura. Insediamento nuragicu de Montenugi. Sa gattara in sa costera orientali de su monti de Santa Vittoria, pruso manco a 4 km de Stersili, in sa località chi dinanta ai Cettottu. Scorrovonendi in su tempus, dianti portao a pillu una bidda nuragica manna con strutturas architettonicas de interessu mannu, uno scantu de barraccas, un tempio interregao a su cultu de s'acqua e 3 mizzas sacras. De gustasa, cussa a sud-est, pranta rettangolare absidada, e s'apposentu de s'acqua allogara un cimbori a tolos, accanto de gussa uno scanto de barraccas, una a esti a già su strombau. Una barracca manna s'agattara invece in sa parte arta de sa bidda, con sezzi d'orgiu, fogili, 5 niccius in su muru, pondivoni drastus de dognadio sacrus, e compamento a tellas con uno stampo d'undu chi andara una conchedda in casa logara s'acqua, chindi arribara a sa mizza sacra a manu manca. Estingunisi, chi spopolus nuragicus affestanta su culto de s'acqua. Accanto de gussa, una mizza con un apposente d'undu a cimborio e un'altra già su a forma de trapezio con croimento e a 4 scalerisi. Su Nuragi e Sparasa, in su comune de Isili, durante 10 poita su terreno a 11 sa gattara, fiera dai proprietari de Sparasa Scolopus. Sa gattara in su cucuru de un monti viticheddu in sa periferia de sa bidda. Cussu de Sparasa est un nuragi complesso con bastioni trilobau accortilau de un ante murali, de su gali s'alloganta 3 turrisi e un villaggio. In su cortili
soverrinti intradas a su mastiu e a sa turri secundaria a sud. Su mastiu, che esti sa turri centrali, tenere un appusentu de forma d'unda, con is murus de verde incraccari fossiliferu. Su nuragi allogata ancoras una grobettua a tolos, arta prosomancu 12 metrus, sa prus arta de s'intera civilidade nuragesa. A intrus de sa camera, doiari unu puzzu, o silo, fundudu a oi 5 metrus. A già 6 metrus de artaria, in su muro a deretta, zibiri s'intrada a sa scala, fraigata in sa muratura chi forzi portara a su livello segundu. Su puzzu sacru de Goni, in su comunu de Nuragus, s'agattara in un'area pittia, serrata a mura pullu, i esti commenti atterus connotus, ma esti però prus pitticcu. Candu duiente scropettu, in su 1912, s'adolos via perdia, e su logu chenza d'elementus sciarroccausu. Su fundu, teniera un ubiliceddu de terra che una borta leau ci ha fatto torrare a pillu s'acqua. Sa struttura epogeica esti fatta a pedra de basaltu scuru, squadrata bene, chi formara s'adolos e 5 scalerisi che incigalant a su fundu de su puzzu. Fontana Isarinus, in su comunu de Nuradda, esti un ambienti naturali, in nui s'acqua fare a meripo su prusu candu proi rimeda. De smizzas, difattisi, di besseri s'acqua che preni s'arriu sarcidanu, chi appustisi de essi adraussau logus de spantu, chi fraganta de sprofumus susu e chi scedanta poi smattas dell'andiri e cracchirisi, s'incighettara in sul lago de sbarroccusu. Appustisi de ai formau spendulas e piscinas de spantu. Sa spendula de Fontana Isarinus è starta prusomancu 15 metrus. Iesti un esempio de formazioni de stravertinus de Sartidu, a rocca calcarea che si formano po precipitazioni de su carbonao de garciu scallau in s'acqua. Tenendi conto tutto cantu, est un luogo che anda bene poi is amantiosus de sa natura e de su trekking, ma finasa po una scampirraredda in famiglia. Su parco di fatisi, esti vruniu de mesasa, logo su arrostiri e de un'area camper e parcheggio.